Kalumpung yele kai bol kabalapnya de kinhun kinongnya thuk kabalatip the Ultimate Legend Bikers Association Tulba Eastern Zone mentakasngi kanyo tarik rempang kalapoi syakabakut da kajingya kun bani kenira ikanam lado hapadeng ka One United FC bat ka Kelumlang FC kablalong hamadan chnong umroy ed Kuman chipen pau, kajing temu jong kate ka kinhon kinongnya thuk Tulba Eastern Zone, lingba kate ka lumpung, kadai halor kajing yu ijinga jing kinong yalam kajongka, ban penmi pisa na kabenta ban kershan shikilong yeng kipadok, bat kibajenjar, bat kamtam ban kot syakathong halor kajing temu jong ka kinhon Tulba Eastern Zone, ban penchna yeng ye kawai kalong yeng kabadok barangli hapok kadong riboy. Ia kata Kalumpung lawan ban penhak perdana dau MLA ke Umroy ubak daman bait la Maria ke Mukongsan ha kejinga donlang ubak Raymond Kharbuli second in charge Kapmara Police Outpost bak PB Siliang Sekretari Kesenjuk Kirang Bak Shnong Riboy bak H Marwen President Riboy Mingi Sports Association bak Pi Malnyang Rang Bak Shnong ed lem berubah Samuel Kurba President Ketulba Eastern Zone berubah Damio Lamare kum Usketri Habab hai pat syakajingile akai, ningkong lepenyile akai banyakini ke third place, ha kaba ke Western NCB ke lepelim no ya ke umkte FC, lingba ke jinge shoot tiebreaker, bat kum ke kenhun bawan balai, kalau yo bandra ya ke song pisa ke besyipau hajar tingkah haringkat pat ke tropi. Ha kajingnya kun pat banyakini eka nam ladu, kajingnya lekai hapding ke One United FC persya eka Kelumlang FC, kelalong shisha ke beitanat ban pet, bat ha ke bekut pat kapor, ke One United FC kelalak ban pelim no eka Kelumlang FC, da arko lanot, bat kum ke ladu ke One United FC kelayo ban ra sendon ya ke song pisa ke besyilak tingka, harengkat bakatropi, bat ke Kelumlang FC, kum ke kenhun bawan baar kalau yo bandrai ke song pisa ke pasan pau hajar tingkah harengkat ke tropi. Tantang hadir tantang. Iba. Rafael. Buat lagi. Lang, Romak lagi.
katili kini ki teams ki bala poi sa ka final pangai kublero ya baro ki pralok prajo nado ki longkme ki longkpa ki samla kan thai ban senrang bat ki hep ki berit ki basong sorot jong kan ikamadan ban pensong sit ban pet kai ka jingile kai ka popor football final kan ka janmet hawat ngingit klem de ka jingdon klem de ka jingdon ka jong fisia kan namlong ra ka pachong sit ni ka pitnat kan ka jingile kai football final kan ka janmet hawat nga sobrang sibentaro kumbang atip babalik ka seng tulba ka penlong ya kan ka tournament ro kadai naman ta kalalong no kum kawe ngilaban khot ya karo ka charity tournament namar kidon ni ka jing tumu panle bha ya kiduk ka besuk kibadon sepok ni ka than ka dong ka jong isane kat kum ka jing tip jonga balai ibasam bat ka tim ka jong ki ikwa bani penlong ya kan ni ka tournament namar kidon ni ka jing tumu ni ka vision ba don kawe ka jing ka bedok ka balai isane lam isane hadok kata hapok ketika senang borembong namar kanu ka jingmi ka fun bangiyo nagani ka jing penlong ya gani ka tournament kan yaj bet syakata ka jing pan biang nane pan sna ya kata ka jing jong kita ki baduk ka badan hapok senang borembong tengah hero kum MLA ro kum bangi saya keren badi basam badi badamio tengah hero kum MLA neki porch ki buar ngan kan ngani ron kat lang bet bat ka seng ka jong pi bad hero pansnai kata ka jeng po borembong ro ngani don bentahi ngana ai tilang hibat pi pangin yale lang ban penbit yang dabenta kita ki beduk besuk hawat tengah kali ka por ngaso ong bang nang ai men sen susu basam ya pi badia baro lembat ke tim ke jong pi ba ngana ai men sem ngana pen kraw susu ba haki por kisngi ke ban sawan nang penlong susu ya kum kini ki jaj program kenang ba pinang yo susu pan le bha le miet dabenta ki duk kisuk kandehi ka jingker khu ka bakrau ba no try kan rat na jrong ta ga di ka por ngam principal ki kenten bangakan pan ma bro ngamla bandon bati hado bandakut ya gani ka program na mar kinang pun ki kam ki program ki benang sa nga hablet ngapan bam na pisia baro tenang yele bat ngakit bok kirweng ya gani ka seng tulba lembat ki khot bro ko wei ba uple tra kan dar undon karlang bat pi pinang la cho cho ban presitam da benta ka imlang salang ban nganut ban ong ro hani ngakulari basam ro ngakum emlehi segani ka than ka dong sanero ngani don senda ban trilang bat pi don haki no ki khap ha no ki kam kata kadai ka ba mi na do na sem na do no jonga kren pi tepat hoy sagawero Kecek buat ke cash prize 50,000 harkat buat ke trofi kanlet Syah ke Kelumlang FC Oi kita putih berat. Cash prize. Warna kita mai tai na din.